Papa bisobanuye umutware wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Ni umwe mu bayobozi, akaba ari umuyobozi mukuru wa Kiliziya, aba ari umushumba wa Roma n'umusimbura wa Mutagatifu Petero, umwe mu bigishwa ba Yezu wabaye Papa wa mbere. Papa afite inshingano zo kuyobora, kwigisha no gukomeza ukwemera kw'abakristu Gatolika. Aba ari n'umuyobozi wa leta ya Vatikani, igihugu gito giherereye i Roma mu Butaliyani. Ndetse Papa iyo uri Papa dore ko bivugwa yuko uba uhagarariye Imana ku isi. Ubu Papa uriho ni Papa Francisco wagiyeho mu mwaka wa 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16. Mbibutsa gukora subscribe kuri channel Mr. Scholar Kizito. Niba ubanye nanjye bwa mbere, ibuka gukora subscribe ndetse unakora like, ndetse wanusangiza ubutumwa bitewe n'igitekerezo waba ushaka ko, ndetse n'ikindi kiganiro waba wifuza yuko twazagukorera. Reka rero tudatinze twikomereze ku mateka ya Papa wacu Papa Francisco wagiyeho mu mwaka wa 2013. Papa Francisco yitwa amazina ye nyakuri George Mario Bergoglio. Yavutse ku itariki ya 17 Ukuboza umwaka wa 1936. Yavukiye mu gihugu cya Buenos, mujyi wa Buenos Aires muri Argentine. Bivuze ko ni umunyamerika ku mugabane wa Amerika y'Epfo. George Mario Bergoglio yakuriye mu muryango ufite inkomoko y'Ubutaliyani. Se yari umukozi wa gari ya moshi, naho nyina yari umubyeyi witangira umuryango. Akiri muto yarwaye indwara y'ibihaha bituma bamukuramo kimwe mu bihaha bye. Bivuze ko Papa mu buto bwe yigeze arwara indwara y'ubuhumekero, bituma nyine bamukuramo igihaha. Ubu tuvugana afite igihaha kimwe, ndetse mbibutsa ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bamwe mu bafite igihaha kimwe harimo Clapton Kibonki, burya nawe rero afite igihaha kimwe. Bityo rero Papa mu buto bwe yaje kurwara indwara y'ibihaha, bituma bamukuramo igihaha kimwe. Ndetse yize ibijyanye n'ubutabire chemistry mu mashuri ya tekinike, ariko nyuma yumvise ahamagariwe ubusaserdoti. Yumvishe muri we nyine agomba kuba yabaye umupadiri. Yinjiye mu muryango w'abayezuiti mu mwaka wa 1958, abapadiri mu mwaka wa 1969. Gusa nyuma yaho yabaye umuyobozi wa Kiliziya Gatolika muri Argentine, yigisha muri kaminuza ndetse aba umuyobozi w'abayezuiti mu gihugu cya Argentine. Papa rero yagizwe karidinale mu mwaka wa 1992, ubwo Papa Yohani Paulo wa kabiri yamugize musenyeri. Bituma mu mwaka wa 1998 yahawe kuyobora Arkipiskopi wa Buenos Aires, hahandi yavukiye, muri wa mujyi yavukiye. Ndetse mu mwaka wa 2001 Papa Yohani Paulo wa kabiri yamugize karidinale. Mu mwaka wa 2002, mu mwaka wa 2001 ndetse mu gihe yari Buenos Aires yarazwiho ubuzima bworoheje, ntiyakundaga ibintu by'ubwibone. Yagendaga mu modoka rusange, yategaga amamodoka, amabisi nyine. Yari umupapa ndetse udakomeza ibintu, umupapa woroshya ubuzima, ndetse akanateka amafunguro ye bwite. Yakunzwe kwita ku bakene ndetse n'abatagira kivurira. Ku itariki ya 13 rero Werurwe umwaka wa 2013, nyuma y'uko Papa Benedicto wa 16 yeguye, George Mario Bergoglio yatowe nk'umushumba wa 236 wa Kiliziya Gatolika. Papa Francisco bivuze ko ikoraniro ubwo ry'abakaridinale batoranyije izina, nibo bahitamo izina baba bagomba kwita watowe. Ndetse iyo ubaye Papa uba Papa turuka muri babandi b'abakaridinale. Papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Epfo, Papa Francisco, ndetse ni nawe Papa wa mbere w'umuyezuiti. Uyu ni umuryango w'abapadiri. Papa ibikorwa ndetse nk'umushumba, ibikorwa by'ingenzi yakunze gushyira imbere nk'umushumba wa Kiliziya. Yashyize imbere kwita ku bakene, ubutabera n'ubworoherane mu idini. Yasabye Kiliziya kugira impuhwe kuruta gukomera ku mategeko gusa. Yabaye umuvugizi w'ibidukikije, ahamagarira isi yose kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Yatangije impinduka muri Kiliziya zirimo kuvugurura imiyoborere ya Vatikani.
Papa Francisco rero aracyayoboye Kiliziya Gatolika, dore ko kuri uyu munsi wa none yujuje imyaka, afite imyaka 88. yavuze tariki 17 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 1936. ubwo rero ni umupadiri, dore ko arakuze cyane. gusa nanone inkuru ziri kuvuga ndetse binavugwa mu kinyamakuru ikinyamakuru cy'Ubutaliyani tariki 14 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 2025, papa yajyanywe mu bitaro byitiriwe Mutagatifu Auguste ku ndwara y'ubuhumekero, dore ko ari indwara yakomeje kumuzaza kuva mu buto bwe kugeza na n'uyu munsi. bityo rero tariki 14 z'ukwezi kwa 2 nibwo yajyanywe mu ibi bitaro byitiriwe Mutagatifu Auguste ku mpamvu z'ubuhumekero. bityo rero akaba arembye. gusa nanone dusubiye mu uyu mwaka wa 2013, dore ko aribwo yabaye aribwo yagiye kwiyingoma aza kuyobora Kiliziya Gatolika. Papa Paul wa gatandatu mu mwaka wa 1970 yasizeho itegeko avuga ko nta umukaridinari wese ufite imyaka guhera kuri 80 kuzamura atemerewe kuba yatorwa ngo abe papa. iryo tegeko rero ryavuguruwe na Papa Yohani Paulo wa kabiri mu mwaka w'1996. bityo rero abatora kuba karidinari baba baturuka mu bice byose by'isi, dore ko baba baturutse ku migabane yose y'isi, mu mpande zose z'isi. aba ari abakaridinari hagatorwamo umwe muri bo ugomba kuyobora. ndetse ikindi nuko batorera muri chapelle yitwa Sistine, ni chapelle iri Vatican. nta kamera iba yemerewe kwinjirwamo, nta kinyamakuru na kimwe kiba cyemerewe kwinjirwamo, dore ko aba ari ahantu ndetse haba hatoranyijwe hiyubashye cyane, ibintu byabo biba bigomba kuba ari ibanga. ndetse umukaridinari mukuru muri bo niwe uba ugomba kuyobora uwo muhango wo gutora. bivugwa yuko iyo bari mu gihe cyo gutora haba hagomba kugenderwaho yuko igihe hatari habona umuntu bafata iminsi guhera ku minsi 11 kugera kuri 15 hakiri gushakwa. ubwo ni kwa ubwo baba bari gutora, ugasanga wenda bamwe ari kunganya amajwi, bafata iminsi kuva kuri 11 kugera kuri 15. bityo rero aho bari gutorera muri ya chapelle haba hari agatiyo hejuru kari guturukamo umwotsi w'umukara, haba hari agatiyo kugeza ubwo uyu mupapa aba noneho iyo amaze gutorwa ikintu kigaragariza imbaga nyamwinshi, dore ko aba ari ahantu hashungerewe n'abantu bategereje kumenya umupapa ugiye kuyobora isi. bityo rero iyo muri kagatiyo hari kuvamo umwotsi w'umweru, icyo gihe papa aba amaze gutorwa, aba amaze kugaragara. mbibutsa ko George Mario Bergoglio ari we papa wa mbere uturuka muri Amerika, dore ko ari uturuka ku mugabane wa Amerika mu gihugu cya Argentine. akaba yaratowe mu mwaka wa 2013. aza kuba papa ndetse aba umuvugizi w'abakristu, akaba ari we uyoboye. papa watowe yashyize imbere akimara gutorwa, yashyizwe imbere, dore ko ahabwa ijambo n'uyu mukaridinari uba wayoboye umuhango, ndetse ashyirwa imbere. ijambo rya mbere yavuze nuko yaravuze uti abari aha ndetse n'abari ku isi bose ndabasuhuje. iryo ni ijambo ryavuzwe na Papa Francisco mbere akimara gutorwa ku kanya bari kumugaragaza, ndetse yaranavuze ngo muramukeho muze kugira umugoroba mwiza, tuzabona n'ejo mu misa. ubwo rero yari mu iryo joro, dore ko imbaga nyamwinshi yari yateraniye muri kiriya kibuga kiri mu Butaliyani imbere ya Kiliziya iriya yitiriwe Petero. dore niho icyo gihe bose imbaga nyamwinshi yari yuzuye, ayibwira ayo magambo, arababwira uti muramuke tuzahurira ejo mu misa ndetse mbasuhuza. bityo rero bikaba bivugwa yuko arembye, ari mu ibi bitaro, ndetse ariko akaba ari amakuru ari gukomeza kugirwa ibanga. gusa nanone mu mwaka w'2010 papa yaje kugira amakimbirane na perezida wa Argentine, dore ko byavugwaga yuko adashyigikiye nyine aba bana bahuje ibitsina.
gusa we yavugaga papa. Rero Papa Francisco kuri uyu munsi wa none abantu benshi bategereje kumva inkuru y'uko ashobora kuba yatabarutse yatanze, ariko abiri kugirwa ibanga, dore ko bamwe mu binyamakuru byagaragaye ko bamwe mu bamwegeye ndetse n'abarinzi be bari bakorana bya hafi batangaje ikiriyo cy'uko nyine bari kwitegura urupfu rwiwe, ariko bikaba bivugwa yuko ari ku itegeko ryiwe, ni itegeko ryiwe, dore ko ari amategeko yari yarasizeho nyine bagomba kubahiriza, ariko biri kubwirwa ibanga. Ndetse yaje kugaragariza abantu avuga yuko hari umupadiri werutsa kumusura nyine aramuganiza amubwira buryo ki nyine papa yakoresheje amagambo avuga uti bari kumubetinga bavuga uti azapfa none, azapfa ejo, azagira ute, ariko bamwe mu barinzi bashyize hanze mu itangazo ryavuzwe mu kinyamakuru ry'uko ashobora kuba nyine bari kwitegura ikiriro cyiwe, ariko bikaba ari ibintu byagizwe ibanga, ndetse bamwe bakanavugwa yuko nyine bashaka yuko bizamanza bikagirwa, ahubwo bakaba bashobora no gutora undi cyangwa se kumwimika, ndetse bakabona bakagaragaza urupfu rwe. Bityo rero mbifuriza gukomeza kubana natwe mu bindi biganiro bigiye bikurikira, amakuru mashya arajya agirwaho turajya tubagezaho, tubabwira uko byaba bihagaze. Bityo rero papa umuyobozi wa Kiliziya Gatolika mu isi yose, akaba ari gutyo ubuzima bwe buhagaze. Gusa kuri uyu munsi wa none bimwe bavuga yuko yaba akiriho atari yatanga. Mwakoze cyane kudukurikira, mwakoze cyane kubana natwe, mbibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere ubanye natwe.